The Synjuk Nongsynshar Shnong Hynñiewtrep on Friday, 13th November 2020, had visited the A.W. Thomas Children's Home at Shillong to lend their support to the 44 children who had recently tested positive for the virus. Speaking as chief guest on the occasion, Health Minister of Meghalaya, L Hek, while stating that this was his second visit to the place, encouraged the young ones to stay positive in mind and spirit, and also contributed 19 blankets to the orphanage. Also present were the Synjuk President S.B. Nongthar, Extra Assistant Commissioner B. Rani, and Headman of Jiao Lightdom S.B. Kharbangar. Joseph ladino ya ucari jeb ladi ya uru daki hinban ki jongu ladi ni golai ai si ke report si yin jupa yong ba er la na ba mi ki la panya be ki daki wai lai mo de kimara cloud tehre nam ta re nomor bu pau pola Joseph data ra kita hinban ni uki bisini Tehadian kata gahdin kat tu gadis nem kawan ga klam haga tu gasnom gajungki. Kile ki himran ki para ki bayi masam jong Joseph kile bani wat jimbam. Nak benta na liwat tawai nak benta syari Egypt. Abu ki poi syari Egypt ki UI bo Joseph lalu Prime Minister jong gatu gari Egypt. Di kita mau UP mau film day ki konswet Kepala orang yang rambut Shnong dengan tay dapat iba Nongsynshar, jadi kikun ngejau belai. Film day ben orang berpidai badan marwai, dia bisa marwai. Ublai udara kalang berfi. Di mentang layo semua kejing keren ru, kejong pastor same. Ibu orang bagedai, dia kita ben kato jusnap mengira menyerap bagi para beliau. Bun saya nak kiri sen sengi tu kejing kejongi. Itip shibha bha yo blai kali gi klet bat ye ki para brio la klet ye ke jing im para brio ikin mau be tang yo blai hin re ke kam ke jam ge jogi bade ke persya ye kam ge jong blai te de na ga da mo ang jing wan jong de ko ben ke de jing ger khu ye ni baro dei man man ba ga jing wan jong ko ben ke lo pen sni Orang yang firu, agak por, apa kita kihidben jom Joseph. Kita tiang jom bola bersim kepot, lade berbicara ki, orang yang kena kentian. Orang day mau fi bapa enga seri Egypt, day ubelai kan, bapa enga seri Egypt. Jadi kita daun orang yang fi baru kita ki happy baret ke jongi yang dia. Ikon sama ki bersong ni, berfi baru orang ni bedon, kita ki jengpa ke jom belai. Batang adli ki Principal and IP kita cardinal law dapat ibu fitip dapat bilai belong dapat fikwa Nongsynshar ladi ni fikwa penjat ladi hakten farek yom whether you want to rules yourself or you want to rules yourself fikwa Nongsynshar ladi jadi fikwa penjat ladi ke shoma fi tiba-tiba lagi baju dia covid ngatalah jab Nongsynshar mau covid bakal jom tapi Nongsynshar ga arfu segila tes segala license udah covid benjob hidup COVID ingat jadi benjob hidup COVID dia hafilu nggak ada lagi ketika jemput bafim day badai lat bodi COVID benjob ifi kata kesem baru ha jemput jemberkat ke jemfi kumno benjob hidup COVID jadi belum ketika mindset ke jemfi jadi belum positif dia belum COVID positif kemain ke jemfi ke jemput jemberkat ke jemfi jadi belum positif Hangta kin sejak hidup COVID. Bagian beberapa baru kepada Allah ni mentang empat dia kedua syuhi dah jengai. Bangan sawadi kedua kadang-kadang nanti baru benar baik sejisin. Kalau ada arsian pada kasi tambah empat dia beri kedua marjan. Aku ingin kasi kuah beri kedua marjan bagi kitbab teruam bau belai un IV ke jikoi ke jikia un IV ke jistar ke jisampang berkabak kong sade un IV ke jitip yo beriu bagi jitip yo belai. Kemudian sibun.